Nā e tiwi kua mahitahi tētahi o ngā iwi o te tai tokerau me te taiwhanga ika o Tāmaki Makaurau nei ki te tuku i ngā honu e toru ki te wai moana ki Wahoatu o Whangarei. Koe nei te hua o te kaupapa e whai ana i ngā tikanga Māori kia ora ngā honu kua whara o tira kia hoki anō rātou ki te moana nui. Anei rā Isabel Prasad. Ko te otinga o tētahi huarahi roa mo e nei honu. Tērā te whakaro me uaua ka kite i tēnei āhuatanga. Engari kua roa a Sea Life Kelly Tarleton me Ngāti Wai e tuku ana i ngā honu. He hononga hakahirahira tēnei, mai rāno i te wā i a Kelly tonu, i noho a Kelly i roto i te rohe o Ngāti Wai, i mohioia ki o mātou koraua ki o mātou kuikuia. We feel like the relationship with Ngāti Wai just continues to get stronger each year that we do this. Ka tīmata i tētahi karakia i mua i tō rātou haerenga. Mai konei ka harea ki ngā takutai i Whangarei. Ai tēnei rā e toru ngā momo honu kei konei ka hakahoki ki te wai o te moana. He kaitiaki anō no mātou, tēnei mea te honu. Nā reira he koa ake ana te ngā kau kua hakahokia mai e nei tuakana. Ka tukua kia kauria ngā tai o Ngāti Wai anō. Te nuinga o ngā honu i kitia i tahatai, ētahi i whara. He āhuatanga pā ki te manua o te hunga nā rātou i whakahaumanu ake. We develop an attachment to that turtle. Yeah, we see it come in its absolute worst state, and then it recovers. Ko te mātu o te kaupapa ko te whakaako i te katoa ki te oranga moana, me te taha ki te tikanga Māori. Pai tēnei rā kia hau te kite ngā turtles. E kaukau ki te taha o ngā honu, ki te taha o ngā ika ki roto i te wai hoki. Creating those connections and those memories through conservation education, that's the why of what we do. E waru ngā honu kua tukuna i ngā tau e whā kua hori, ko te hiahia ka whaimana tonu tēnei hononga i ngā tau e tū mai nei, kia manakitia e nei taonga o te moana. Isabel Prasad, Te Karere.